Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly Jalpy Manas rayonunun yaşauvchilari, hurmatly Talas oblastynyň qaziyati. Mana 2021-yıl artta kalıp 2022 yılga kadam taştagan olturabız. 2021 yıl 2020 yılga karaganda bir top berekeli yıllardan biri boldu. 2020 yılı pandemiya bolup, jana başka bolup, köptögen iş çaralardı iştey albay, butubuz, kolubuz baylanıp kaldı ele. Mana bu 2021 yılı bir top işlerdi iş yüzüne aşırganga hareket kılıp kaldık. Bugün Jalpy uşul Manas rayonunun hatibiyatının iştegen işleri boyunca sizlerge kıska malumat berүүnü tuğra taap, biraz vaktыңızdardı alıp koya turgan bolsak, aldın ala sizlerden keçirim suraybыз. Manas rayonu boyunca Jalpy 26 meçit bugün günde jumуш işteyt, jana 9 namazxanabız var. 26 meçitin içinden 2 meçitimiz Kattoğdan ötölök, bu Çonkapka ayılındağı meçit. Azır atı özgörgöndüğüne baylanıştı. Kayradan mamleketlik Kattoğdan ötüş gerek bolup atat. İkincisi Pakrovka ayılının Bugor tarafka salıngan Ahli Bahreyn meçiti bugün günde anındağı dokumenti toptolup Kattoğ'a baruğa dayar turat. Kalgan meçitlerimizin bardığı mamleketlik Kattoğdan ötkön. Oşol 26 meçitimizde 26 imam bugünkü günde özürlü jumуш işlep жатышат. İmamlarımızın içinden 4 imamımız jogorku bilimdi, 6 imamımız atayın orta bilimgeye teknikumdарды bütkön, kalgan imamlarımız orta bilimdi. Orta bilimdi bolgonu menen öz bilimlerin jogorulatığı için bir top seminarlardan ötüp sertifikatlarga ие boluşkan. Bugünkü günde imamların arasında 15 imamımız 5 yıl murunku bolgan attestasiyadan ötüp kelgen, 11 imamımız attestasiyaga dayar turat. Alar жаңы şaylangan imamlar bolgonduktan kayradan attestasiyaga dayar turuşat. Jalpy rayonumuzda dini ahval bugünkü günde turuktu. Başka ağımlarga kirip, başka özlörünçe yaçeykalarda tüzüp alıp, özlörün biz mınday ağımdanbız dep çıkkandar bugünkü günde jokka ese, elin içinde dini meselede elibиz jurtubuz ынтымак menen, ıraşkerlik menen bardyk meçitlerimizde ayıldagı meçitlerin bardığında cuma namazları ötüp, el arasında ынтымак sırttan körünüp turat. Biz en birinci uşul fevral ayında bardyk meçitlerimizde bir gündü kayrımdуулuk günü de atap koyup, oşol günü kayrımdуулuk ötkörüp 130 000 so'm akçany çoğultup, anın 50%'ın oşol ele jinalgan ayıldagı jetim jesirlerge akты menen tarattırıp, kalgan 50%'ın Taşbaşat ayılındağı operatsiyaga muhtaç bolup oturgan jaş öspürüm Telman uulu Ali Nur'dun jeke şötüne salıp berdik. Jaz ayı baştalары menen her bir meçitte tazaloo meçitlerin tegereginde ıplastardan, aklatlardan bardığın aluu, daraktardı olturguzu işleri kolga alınıp, Jalpysынан rayon boyunca 2000'den aşık köçet oturulgan. May ayında Batkende özüңүздөр bilgende çegarada bir koğalan bolup
ошол баткендик бир туугандарыбыз кыйналып турган учурда биздин имамдарыбыз айыл башчылар менен жана айылдагы депутаттар менен биргеликте уюштуруучулук иштерди жүргүзүшүп, ошол баткендеги бир туугандарыбызга акчалай жана продукта менен жардам берүүгө өздөрүнүн үлүштөрүн кошушту. Биздин районубузда 20-нын тегерегинде тоголок жетимдер бар. Аны биз канча жылдардан бери райондук хатибият шефке алып келатабыз. Жыл сайын спонсорлорду табуу менен ошол жетимдерден ал акыбалын сурап турабыз. Былтыркыга караганда быйыл азыраак кылсак дагы колубуздан келишинче ошол тоголок жетим балдарыбызга жакындан жардам берүүгө үлгүрүп калдык. Жалпысынан район боюнча имамдарыбыз ай сайын хатибиятка өздөрүнүн отчетторун берип турушат. Бир айда канча кайрымдуулук иш жасаганы, канча иш-чаралар өткөргөнү жөнүндө өздөрүнүн отчетторун беришет. Ошол отчетко таяна турган болсок, жалпы бир жылдын ичинде райондогу имамдарыбыздын берешен эл журтубуздун жыйнап топтоп мечиттеги комиссиялардын иштеген иштеринин натыйжасында район боюнча 4 миллион 892 миң сомдун тегерегинде акчалай продукта менен, эт менен ошол айылдагы жетим жесирлерге, медреселерге жана башка ушул баткенди кошконубузда ушунча 4 миллион 892 миң сомдук мындайча айтканда кайрымдуулук иштери жүргүзүлгөн. Ошондой эле биз менен 2-3 жылдан бери тыгыз байланышта иштеп келатышкан Бишкек шаарындагы садака жарыя кылып аткан бирадарларыбыз бар. Алардын көпчүлүгүн биз досторубуз деп санап турсак дагы мындай аты менен тааныбайбыз. Телефон менен гана сүйлөшүп турабыз. Алар биздин атыбызды айтпай эле коюңуз, батаңыздарды берип туруңуздар деп ай сайын бизге 50 комплекттен гуманитардык жардам жиберип турушат. Ар бир комплектте 26 килограммдан продукта бар. 10 килограмм un, 5 килограмм суюк май, 5 килограмм макарон, 3 килограмм сахар, 3 килограмм күрүч болот. Биз ошол продукталарды 23 айылыбыз бар. 23 айылга ар бир келген айда 5 айылдан кылып очередь менен имамдарыбыз аркылуу таратып, аларга видео, сүрөт менен аларга отчетторун берип турабыз. Алла Таала ошолордун дагы тапкандарына береке берсин. Ортобузда ортомчу болуп, көпүрө болуп турган Израиль экебизге жана анын уулу Рустам инибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле мына быйылкы жылы аны айтып коюшубуз керек. Жалпы ошол бирадарларыбыздын жиберген продукталарынын баасы бүгүнкү күндө 1 миллион 100 миң сомдун тегерегинде болду. Быйыл жалпы районубуз боюнча фитир садакадан дагы башка райондорго салыштырмалуу алдыда келатабыз. Биз болгону 34-35 миң калк жашаган Манас району, 60 миң, 70 миң калкы бар Кара Буура, Бакаята, Талас райондоруна караганда алда канча алдыда келатабыз. Жалпы районубуздан быйыл 692 миң 620 сом акча чогултканбыз. Ар бир айылда фитир садака китептери ачылып, ошол түшкөн акчаларды мечиттеги 7 адамдан турган комиссиялар эсептеп, ошол жыйналган акчаны 60% ошол айылдарга калтырылып, калган 15% райондук хатибиятка, 25% областтык казиятка банк аркылуу төгүлүп берилген. Райондук хатибият өзү алган 15% акчаны ошол эле тоголок жетимдерибизге, индомго, кризистик борборго жана ооруп атам, операция жасайм деген адамдарга, медреседе окуп аткан талабаларыбызга тегиз бөлүштүрүп бергенбиз.
Mına Kurban ayıtta dağı mına bizde bu жерде imamlar bergen atчетта iyulda 1.355.000 çıkıp atабыз. Emne üçün degende oşol iyul ayında Kurban ayıt ötkön. İmamdardın uyuşturusunda kolunda bar bereşen jigitlerimizin uyuşturusunda rayon boyunca bizdin esepke kirgen. Andan da köp boluşu mümkün. Bizdin esepten imamlar arkılı esepten ötken 16 baş karamal soyulup, 100'den aşık koylar soyulup, medreselerge, oşol ayıldagı jetim jesirlerge taratılıp berilgen. Jalpı rayon boyunca bu yılkı jıldı biz jakşınakay kılıp jabıp atabız. Ötkön жылы biz 4 milyon menen çıkkan elek rayon boyunca. 4 milyonun tegereginde rayon boyunca biz kayrımdуулuk işlerin жүрgüzgön bolsok, bu yılkı жылды biz mındayça aytkanda 6,5 milyonun tegereginde kayrımdуулuk işleri menen jabıp oturabız. Jalpısынан uşul kayrımdуу el jurtubuzga Allah Taala razı bolsun, ömür jaşlarına, tapkanlarına bereke versin. Uşul elibizde bar eken, elibiz oşol bereşendik kılıp, jetim jesirlerge, bey beçaralarga, medreselerge jardam berişip atat. Oşonun natijasında oşul 6,5 milyon menen bu yılkı жылды jabıp atabız. Medreseler demekçi, bizde Talas oblastında bir top medreselerimiz var. O jogorku jakta Ükata medresemiz var. Talas'ın içinde kızlar medresesi var, çet tilder kızlar medresesi. Kumarık'tagı Ali ibn Abu Talib medresesi var. Bakayata'da Karlılar medresesi var. Keçe jakında mına Karabura'da dağı medrese açıldı. Bizden rayonumuzun her bir ayılları özlerine tiyişti produktaların çoğultuşup uşul medreselerge toptap berip oturuştu. Elbette jakşı jinagan çoğultkan ayıllar var. Bu yıl jakşı çoğultkanlar bardığı kalkı az yaşagan ayıllar, Kararça, Sögöt, Kengeş ayılları jakşı çoğultuştu. Balasaru, Manas ayılı, May ayılı jakşı işlerde atkarıştı. Emi biraz bir 5-6 min somdun tegereginde çoğultkan misal üçün Jaylgan, Üçkorgon, Taşbaşat, Jide siyahtı ayıllar var. Biraz azırak bolup kaldı. Oşonday bolsa da Allah razı bolsun. Emi tap-takır eş nese çoğultalbagan ayıllarımız var. Aktaş, Çoңkapka, Pakrovka ayılındağı Nurmolda Ahmat meçti. Oşunday ayıllarımız var. Allah Taala 22 жылга aman esen jetkirsin. Kudayım şul el jurtubuzga bererinden koybosun. Oşol ayıllarımızdagı 22 жылы ülgülü ayıllardın katarına kiret degen oyubuz var. Jalpısынан Manas rayonunun jalpı imamdары özlerinin iş çaraları menen birgelikte, oşunday kayrımdуулuk işleri menen birgelikte mekteplerge barıp adep, ahlak, жүрüş duruş boyunca dağı okuçularga açık sabaklar ötüydü. Men özüm dağı 11 mektepti kıdırıp çıktım. Bir yılkı жылы jana başka el jurt menen dağı joluguşуулар ötkөрüp atabız. Kaysı jerde bolsa dağı elge kayrılуулар kılıp atabız. Arkanday bir yılkı жылы sayasi okuyalarga bay jıl boldu. Elde ıntımakka çakıruuda 10'dan aşık elge kayrılуу video roliklerdi jiberip jattık. Oşonday iş çaralar menen birgelikte ekstremizm, terrorizmden aldın alуу boyunca elge түшүндүrүү işlerin bayma bay жүрgüzüp jattık. Oktyabr ayında mına barыңızдарга belgili bolgondoy Manas rayonunda bir iş çara ötkördük. Antkeni жылдын başında prezidentimiz adep ahlak boyunca bir jarlıkka kol koygan. Oşol jarlığının negizinde biz rayonduk administrasiyanın jıyınдар zalında urmattуу hakimibиздин orunbasarlары menen mekeme uyumunun jetekçileri, sospedagoglar, mektep direktorları menen birgelikte İslam adep ahlaktın dini degen temada seminar ötkördük. Bu seminarga Talas oblastının kazısı Sulunbek Hacı
Üzen Aliyev özünün orunbasarlары менен келип катышып, алар дагы өз докладдарын жасашты. Жалпысынан быйылкы жыл мындайча айтканда бир берекелүү жыл болду. Эң акыркысы айтарыбыз, быйылкы жылы Манас районунда 5 объектини бүтүрүп атабыз иншаллах. Мына Талас айылында 2 этаждуу мечит, подвалы менен 2 этаж болгон мечит 3 миллион сомдук Ас-Санабил фонду аркылуу салынып атат. Мына азыр ички абделкалары жүрүп атат ал жерде. Үч Коргон айылында бул Рисала кайрымдуулук фонду аркылуу салынып бүтүп, кече жакында арабтар элге өткөрүп беришти. Покровка айылында Индом жакта жана Сарыбулак айылында 120 квадрат метрлүү ар бири 2,5 миллион сомдук 2 мечит салынып атат. Бул мечиттерде дагы мына бүтөйүн деп калды, Кудай кааласа. Ошондой эле Ас-Санабил фонду аркылуу Покровка айылында эски элдик мечитинин территориясында 200 квадрат метрлүү медресе, 150 квадрат метрлүү мечити менен жана имамдын үйү менен курулуп жатат. Мына ошол 5 объект 5 жерде курулуп атат. Элибизге рахмат. Ошолордун тамак аштарын биз колубузга алганбыз, мойнубузга алганбыз. Ошол жердеги эл журт жана ошол жерде иштеп аткан, ошол иштерди колго алган жигиттерибиз эл менен сүйлөшүп, усталардын тамак аштарын уюштуруп, жакшы иштер болуп атат. Кудай кааласа ошол май айларына чейин ушул 5 объектибизди бүткөрүп алсак, айрыкча медресебиз бүтүп кала турган болсо, башка райондорго барбастан өзүбүздүн балдарыбыз өзүбүздүн районубузда медреселерде окуп калат деген ниетибиз бар. Кыскасы, быйылкы мына өтүп бараткан 2021 жыл өтө мындай берекелүү жыл болду. Эми Алла Тааладан сурайбыз, ушул 2022 жылыбызды дагы берекелүү кылсын. Молчулукка, токчулукка толгон жылдардан болушун насип этсин. Бардыгы Алланын колунда. Элибизге тынчтык, мекенибизге тынчтык берсин. Президентибиздин ишине ийгилик берсин. Жалпы муфтиятыбыздын ишине, эл башкарган азаматтарыбыздын ишине, жалпы эл журтубузга Алла Таала узун өмүр, иман, инсап, тафи, хидаят берсин. Тапкандарына береке берсин. Берешем болойлу, урматтуу эл журт. Мына быйыл жалпы ушул Манас районунун жалпы калкынын кылган кайрымдуулук иштеринин аркасында 6,5 миллион менен жабып атабыз. Бул албетте имамдарыбыз кызмат кылды, айылдагы берешен жигиттерибиз кызмат кылды. Алла Таала баарыңыздардан өзү разы болгон болсун. Эмики жылдарда жакшы жылдардан болушун Аллахым насип этип, жакшы күндөрдө жүз көрүшүбүздү Аллахым баарыбызга насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.